Stanković, Dragan Mitrović, Miroslav Stošić, Dejan Kostić, Suzana Đorđević, Dejan Petrović, Jovica Pavlović, Vesna Bogdanović, Sunčica Smiklović, Tihomir Stojanović, Vojko Marjanović, Srđan Jović, Saša Krstić, Violeta Mladenović, Slobodan Stanković, Ivan Bogdanović, Milan Škrbić, Miodrag Duranjanin, Zoran Stanković, Danijela Stanković, Momčilo Cović, Bojan Stojilković, Novica Kocić, Katarina Veselinović, Vesna Jović, Dragan Stanković, Valentina Stevanović, Srđan Živković, Ljubiša Spasić, Ljiljana Cvečković. Konstitutivno imamo kvorum za rad, 31 odbornika, prisutno je 30. Nego da pročitam dnevni red, da se izvinim samo zbog obima posla, jer nismo uspjeli zapisni sa prethodne sedmice, pa ćemo naravno sedmice razvodnje zapisni. Vi ste dobili materijal u dnevni red. Ja ću pročitati dnevni red sa nekim dopunima. Prva tačka, predlog odluke o opštinskom programu. Druga tačka, predlog odluke o angažovanju revizora za eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Lebane za 2014. godinu. Treća tačka, predlog odluke o usvajanju protokola o saradnji između opštine Bečej i opštine Lebane. Četvrta tačka, razmatranje ostavke direktorke turističke organizacije opštine Lebane. Peta tačka, predlog odluke o dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama. Šesta tačka, predlog odluke o izmeni dopuni odluke o utvrđivanju naknada za uređenje građevinskih zemljišta u postupku legalizacije. Sedma tačka, predlog odluke o doprinosu za uređenje građevinskog zemljišta. Osma tačka, predlog odluke o izmeni dopuni odluke o osnivanju javnog preduzeća Sportskog rekreativnog centra Rada Lebane. Deveta tačka, predlog odluke o usvajanju plana javnih nabavki za 2015. godinu. Deseta tačka, predlog odluke o izmeni dopuni odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Lebane. 11. tačka, predlog odluke o izmeni finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Direkcije za planiranje izgradnje Lebane. 12. tačka, predlog odluke o izmeni finansijskog plana za 2014. godinu Doma kulture Rada Lebane. 13. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2015. godinu Doma kulture Rada Lebane. 14. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja i finansijskog plana za 2015. godinu javnog komunalnog preduzeća Komunalac Lebane. 15. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o izvršenju budžeta za 2015. godinu turističke organizacije. 16. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada finansijskog plana za 2015. godinu turističke organizacije. 17. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Lebane. 18. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut javnog preduzeća Sportskog rekreativnog centra Lebane. 19. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan biblioteke Branko Radičević Lebane. 20. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na statut biblioteke Branko Radičević Lebane. 21. tačka, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja i finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Direkcije za planiranje izgradnje Lebane. 22. tačka, predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova odbora turističke organizacije. 23. tačka, predlog rešenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Radovan Kovačević Maksim Lebane. I 24. tačka, odbornička pitanja. Pitam odbornike da li ima neka dopuna dnevnog reda. Zvolite njoj. Želim da vas
upoznao samo sa sastavom odborničke grupe Demokratska stranka Srbije i Srpska napredna stranka, znate ko su u odborničkoj grupi, i da zamolim da ubuduće pripremimo za Skupštinu, kada se sedaju skupštinski odbori, kada se rešavaju raznorazni predlozi, da i nas pozovete kao i ostale odborničke grupe. Smatram da će biti tako. Znači, sastav čine Miodrag Kuranjinen, Tihomir Stojanović, Gojko Miljanović, Srđan Živković, Dragan Stanković, Novica Kocić, Bojan Stojiković, Ivan Bogdanović, dr. Ljudina Cvetković, Zoran Stanković, Dejan Petrović. I iz DSS-a dr. Katarina Veselinović i Valentina Stevanović, isto lekar demografa. Mislim da nas neće ne izjašnjavati, nismo imali prilike, znači da budemo sa ostalim odborničkim grupama u pripremama, to popravite za naredne pute. Uvek smatrat ćemo da onda kršite Poslovnik i da kršite statut opštine. Dobili ste i odluku kojom je poverenik postavljen, znači minulu stranačku disciplinu, ako se meni sutra ne sidi, samo mogu da idem iz stranke, ne mogu da menjam ništa, tu je hijerarhija koja se poštuje, to se tiče naše stranke, ali molim da na adresu naše stranke dođe, znači poziv, kao i ostali rukovodstvo šalje. Zahvaljujem. Ja samo da kažem da sam zvanično dobio imenovanje od strane Srpske napredne stranke šefa odborničke grupe, što ste verovatno vi sad to ispravili i neće biti nikakvih problema u narednom periodu. Želi još neko dopunu dnevnog reda? Ne. Stavljam na glasanje ko je za dnevni red koji sam pričao. Protiv? Ne. Konstitujem da se glasalo za prihvaćanje dnevnog reda. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda. Predlog odluke o opštinskom pravoslavu. Dobili ste materijalu. Želi neko reći povodom ove tačke? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržani? Ne. Konstitujem da ste redno glasali za prihvaćanje dnevnog reda. Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, predlog odluke o obrazovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog budžetnog budžeta opštine Lebana za 2014. godinu. Želi neko reći? Ne. Stavim na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržani? Konstitujem da ste glasali za prihvaćanje. Prelazimo na treću tačku dnevnog reda, predlog odluke o usvajanju protokola o saradnji između opštine Bečej i opštine Lebane. Opština Bečej je izdala takvu odluku, pa s obzirom na ranijih pravila mi smo i mi prihvatili i mislimo da je saradnja dobrodošla. Želi neko reći povodom ove tačke? Ne. Stavljamo na glasanje ko je za. Prelazimo na sljedeću tačku, razmatranje odluke direktorke turističke organizacije opštine Lebane. Mi smo dobili pre nekoliko dana ostavku direktorke turističke organizacije, daje na čitom celu, ono što obrazlaže svojim, kako je rekao, ostavku mesto dajem iz ličnih razloga. Želim neko reći po ovom tačku? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Izbroja. Uzdržani? Ovdje je 20 glasova za i 10 glasova protiv. Prihvaćena postavka. Peta tačka, predlog odluke o dopuni odluke o lokalnim komunalnim taksama. Vi ste dobili u materijalu, s tim što imamo jednu izmenu. U predlogu odluke rešenja stoji, znači, nakon tarifnog broja 15, dodaje se tarifni broj 16, a potrebno da stoji i dodaje se tarifni broj 17. Također u predlogu odluke se doda u članu 1, stav 2 i glasi: komunalnu taksu po ovom tarifnom broju utvrdiće javno preduzeće Direkcije za planiranje i izgradnju. To je greška neka koja je nastala. Želi neko reći?
Ne, stavljam na glasanje. Ko je sa ovom isporukom za da se Prelazimo na 6. tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o utvrđivanju naknade za uređenje građevinskog zemljišta u postupku legalizacije. Dobili smo materijalu, želi li neko reći? Ne, stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih? Ne. 20 glasova za, prihvaćen. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda. Predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o osnivanju javnog preduzeća Sportsko-rekreativnog centra Levan. Mi smo to radili nekim, najpre smo to zatekli, pa smo onda radili neke ispravke, međutim zbog usaglašavanja sa zakonom, opet imamo neke promene, znači, tako da moramo to da ispravimo da bi moglo preduzeće da se registruje. Želi neko reći? Ne, stavljamo glasanje to za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstitutivni glasova za. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o usvajanju plana javnih nabavki za 2015. godinu. Dobili ste materijalu. Želi li neko reći? Ne. Stavljamo glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmeni i dopuni odluke o organizaciji i funkcionisanju civilne zaštite na teritoriji opštine Levan. Želi neko reći? Ne. Stavljamo na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Ne. Konstitutivni 26 glasova za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmeni finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju Gradane od 13.1.2015. godine. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Ne. Konstitutivni 20 glasova za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog odluke o izmeni finansijskog plana za 2014. godinu Doma kultura Radan Levan. Želi neko reći? Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. Konstitutivni sa 23 glasova za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan za 2015. godinu Doma kultura Radan Levan. Želi neko reći? Ne. Stavljamo na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. 22 glasa za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na program poslovanja i finansijskog plana za 2015. godinu javnog komunalnog preduzeća Komunalac Levan. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. 21 glas za prihvaćen predlog. Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, predlog rešenja o davanju saglasnosti na izveštaj o izvršenju budžeta za 2014. godinu turističke organizacije Levan. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje ko je za. Protiv? Uzdržanih? Nema. 21 glas za prihvaćen predlog.
Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada finansijskog plana za 2015. godinu turističkih organizacija. Želi neko reći? Ne. Stavljamo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. 20 glasova za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijskog plana 2015. godine javnog komunalnog preduzeća Vodovod. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. 21 glas za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na statut javnog preduzeća Sportski centar Radan Levan. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. 20 glasova za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na program rada i finansijskog plana biblioteke Branko Radičevića Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. 21 glas za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na statut biblioteke Branko Radičevića Lebane. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? 21 glas za, prihvaćen predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o davanju saglasnosti na program poslovanja i finansijskog plana za 2015. godinu javnog preduzeća Direkcije za planiranje i izgradnju Lebana. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. 22 glasova za. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova upravnog odbora. Umjesto dosadašnjih članova Milijana Tunenjanin i Biljana Stošić imenuje se Goran Pavlović i Dragan Cvetković. To je dosta. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Sa 20 glasova za, prihvaćen je predlog. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, predlog rješenja o imenovanju člana školskog odbora osnovne škole Radovan Kovačević Maksim Lebane. Umro je bivši predsjednik opštine Glavca, koji je bio član. Srđan Pelić. Želi neko reći? Ne. Stavljam na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržanih nema. Posljednji sa 20 glasova za, prihvaćen predlog. I posljednji začka, odbornička pitanja. Želi li neko reći? Nije jedno. U našem kraju postoje jedan ozbiljan problem. Predstavnici mesnih zajednica iz jednog sela Boljičkoj opštini i 2 sela u Novom Selu i Golovitu krenuli su postupak tekstnog ugovaranja, da vidimo kako da se obratimo. Moramo se obratiti i predstavniku opštine Lebane i Vojnika. Groblje koje vi vidite kada tutate na Buniku postalo je pretresno, građani kupuju 250 do 300 evra groblje u mestu. Preko puta, odmah, preko puta asfalta, ne sme se tamo, ovo je ozbiljno pitanje, sramota je da sirotinja kupuje mesto budu. Posao i zemljište koje nije podložno restituciji, nije podesno za poljoprivrednu obradu, a dato je nekada poljoprivredno zadruzi u Bojniku. To je teritorija opštine Leban.
Znači, bila je utrina Golobrida. Tu se sahranjuje deo Novog Sela, ceo Golib i ceo Dravca. A gde je to točno? Baš preko puta. Znači, imamo jednu njivicu, sad odmah ispod asfalta da bude. Samo možemo da se uražamo prema Đacu kad putujemo dole, pravo na što je primjenje. A, dole. To. Znači, ne mora, znači, pa dobro, u selu se ne pravi ni kapela, ne treba infrastruktura, put je tu, ja ozbiljno kažem. Tako da vidimo kolika bi površina prvo trebala, da se dogovore dva predstavnike da vide, već su mnogo mesta iz Đaca. Jedna teška sirotina, zamislite 250 € po kažu. To je baš ovako. Ali ću ja i Dragoljuba da pokrenem, iću u Đace pa da vidimo. Ovako, za nedelje možeš i da dođeš pa da kontaktiram. Ne, pa dobro, da sa njima prvo, sa predsjednicima vidim, da ih organizujem, pa onda ovde, pa ćemo onda... Jer možda pusta reka postavi neko pitanje, ko zna kako živi to preduzeće, da li postoji krova naša, samo im da dato nekada na obrad, pa da vidimo kako je kod uradi. Zahvalim pre svega gospodinu Urenjaninu, pošto me podsjetio da imamo problem, mislim, ne znam kako da rešimo. U Degove, u vreme mandata gospodina Marjanovića, on se seća dobro tata parcela iz Vrhnjača gde su se Romi ukopavali i u okviru groblja odvojene nekih ari i podzemljišta, znači, gde se sada ukopavaju Romi. Znači, tu više parcela nema. Ne znam šta ćemo da radimo, nemaju gde da kupe, naše groblje je zauzeto, svi su uglavnom porodično isparcelisali za svoje, da kažem, buduće mrtve. Zaista, predsjedniče, imamo problem, ne znam kako da ga formulišemo i volio bi da mi neko iz pravne službe, iz okvira opštine zajedno, da sedem sa mesnom zajednicom u Deglovo i da se iznađe rešenje za ukop romske populacije. Doći ćemo u situaciju da su ljudi ugnjeteni, da ih ponižavamo, da su im ljudska prava ugrožena i sve ostalo. Znači, iz tog razloga sam izašao i još jednom da se zahvalim gospodinu Urenjaninu što stalno zaboravim na taj problem. Ja sam iznosio pre jedno 4 ili 5 godina da smo u tom problemu. Doći ćemo u situaciju da nećemo imamo gde da ih ukopamo, a nemaju ni gde da uzmu, znači sve su okolo privatne parcele, ljudi ne žele to da prodaju, šta ćemo da radimo od mesta? Znači, opština će morati verovatno da sedne, da nađe nekih modus, da se ne mora da se izmesti groblje, ali da se nađe gde da se ljudi ukopavaju. Kako je pravno izvodio? Mi ćemo samo da završim, mi ćemo iz mesne zajednice, preko mesne zajednice da pogledamo to pitanje zvanično, pa ćemo da rešavamo na najbolji način. Ima li još neko pitanje? Nema, zahvaljujem. Ajde,